Yeah, just a quick word on some of the reading. One of the readings that is not in here is from the Old Testament. It's called the Tower of Babel. You know, the building of that tower, where everybody came, they said they had one language, and they came from the east somewhere, and then they decided to build a tower. And the tower was supposed to reach the heavens. That's what they said. Let us come and build a tower that will reach the heavens. And what's the heavens? When you say heavens, what do you think about? Angels. Angels. Angels? And God? Yeah, when you say you build the tower up to the heavens, then you want to build the tower to where the angels are, to where God is. So what do you think happened? No? So if you read the story, what happened is God said to God, hey, this is some trouble coming. They want to build a tower to reach where we are. They want to come near us and be like us. And the other thing that is clear in the story, they say, we want to build so that people can remember us. You know? So what God said, because they had one language. So it's kind of a funny story. Because God came down and gave them different languages. So imagine if Tom come and tell you to get something, you wouldn't understand. Or even a Chinese come and talk to you in Chinese, or even Sri Lanka, whatever, or even us going and tell somebody else in our language to do something. So they don't understand. So that's what happened. They said God came down and gave all these people with one language, different languages. And what happened is they couldn't build their tower. They couldn't do it because they cannot understand each other. So I don't know whether that's the truth, whether that's how languages began, but that's what the Bible says. But I think the moral of the story is, when we think we can do great things because of our one mind, and if we put our minds together in one heart to do something that is not good in God's hands, in God's eyes, then what happens is God will provide a way to not make that happen. So it's a kind of a story. But then on the other side, we have a story of people, many people. We try to read into what we heard. Everybody's got their own language. And if they talk to each other, they wouldn't understand. But on the day of Pentecost, we are told that when the Spirit came and they spoke in the language of the Spirit, they all would understand each other. So it's a kind of two different kinds of stories. One story is many languages, divided them, they don't understand, they end up going their own way. But in the story of the Pentecost, all these different languages were combined and united, and they were able to understand each other. They were speaking their own language, the language of the countries where they came from. But they could all understand in praising God, in loving each other, in doing the right things. So those are the two different kinds of stories that we are reminded of. That God's Spirit allows us to understand each other and speak in the language of love, the language of the Holy Spirit. So that's what I'm going to share with your parents and sick people today. So hopefully you can ask them some questions if you don't understand. God continue to bless you children, and thank you so much for being part of our
Sunday. May you have wisdom and remember some of the children who are not allowed, who are not able to give birth to them. O le lau, i le sofa kumaku le tua le male anu, male ana ia. Amen. O le matua e whewhue luosu martasi o ngā mana ne tāna whitawina. Tu whio ngā mea, na mai upu o le matua e iu fōi na whao na ina o ila tua umara. O e wāna watu i swafa o le nika. E iu fōi i na whao na ina o ila tua umara. O e wāna watu i le swafa o le nika. Then everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Opuia. Opu whai uia o le talare tano whitawina mo i le tusia mākama. Ke le ngata u whai o le atu tusameta. A u whai o le vaianga mua. O le la unga le tau o le la unga pete. I le aso o Pentecost. O upu whai o le la unga. Sa tau whai pete o le whamana hama le whanu o tangata o tu. O se mea tu. Se mea fōu. O le tēne o tala ma manatu o whai ake. O se mea fōu a siri nāta po nanu kunga o le mea fōu. A nanu whai ele mea le masane e tana. E tēne nā mea turai mai. A wa ai me whanu o se mea fōu. E tupu fisi, te loa. What's going on? Nga masane na, o isi te. Misa se mea fōu. E tutaria mo fie tamata. Tato uma. Se mea le masane tato. Whaina me whapena. Ana mea le whaime masane tato. Le marmalanga e whaitupu le ita fia i loa a anu. E le futa a anu. La e wharu motu, talo le wharu motu le talo noa mo i siwa. A o whapa, a so tapana le ona nā. Le ona nā i le uina fō. E wina la e tau anu i mane, ma whāne le lei mai, a tau le uina fō, le wina le owa mai, ai le mawa. Le wharu, le fō le. O le me fōme tu, o le aso le ta o le aso Pentecosto. Pe o no tāmo mō. So se sara e mua e ora i te tomo le maro o Roma i no uma ia te ranga te wharo o ia i. Le sa rau rau atu ona le na. E ia tāko tā o kapato ia ono a sia ia pafudia dito kurene Roma i te. No uma ia te tomo le maro o Roma. Tangata umalai no nofo tono nuna. E tutu mata ia o ia Jerusalema i tau sama. Am whai na alu ia i whai pāseka ai. Ia ua sefe tupe. Pea tātou nethi whai tuto tasi i sama. Ana na te mana ia whai tuto tasi nei. E pe e sile e se ala muna o lea whai tuto tasi i sama. Whape na tangata ia. Tangata i utaia ia sa ora i tu e fio rwa. Ora te mile o le paseka, e whasiusi umata fia opa. An whai na ule tau whanga, e mātai, a le whai, a se sefe mo sista usanga. Muna ro, mafe tamata ia o maitu e fia o Roma. E ho tomo i Jerusalema. E whai paseka. E le ngata la e whai paseka. Ai a umar paseka, lima sufu aso pe a umar paseka. O na wha manatu hoi lea. O le saunina le whai te i e tau o le Pentecosto. Lima se fuwaso tamu na umar paseka, wha manatu paseka. Yeah, it makes sense. Awa pe e mwhaiuna paiolo, ma o whawawe tai tuto tasi ma le te wila le sai. A whaina e anu sa moa, e mofo ai te i whai te wila e tua sa. Yeah, ma mai, pa pena wana tangata ia. Tēnō tangata e o te paseka, ia ma fuafua. Se umare lima se fuaso wha manatu le
le Pentecosto. Ona foi mai le meia ngu ia sa no a tangata i te. Tangata tala noa fa i te. Ai loa foi tala inga mana a tu ngu ia tala fa mo lau mai. Pe on sa mo no foi ia pa. E tu wana bisa mo fa tu a ia pa ni si sa mo. E noa tala noa porque nada menos tu pulas, ¿verdad? Por lo menos tu fue por estar ahora o le voy a hacer o le voy a sacar. Y le faço na tua le Pentecosto e le sacar. Ah, foi o le morrow after the Sabbath. Por uma o le Maria mudado. Não le sacar, le anda tu foi Pentecosto. Não le só o Sabbath. Lela ta pena tamte ta utkiona kepsia. Ana ta pena tamte yuteya. Ile taya ole fa manakoi le. Ke to fa ta pena ye tamte kepsia. A ola ku fa ta u tanto. Mo yai matamata ye sa mai sia tu. Le o ta tomu ma ve matamata kepsia. Ai o mai tu na sia. Tangata le na papati soin na fo ia na mai. Fa pena na vivi ia ina nana ia o ia o mai. Ale fa no mo foi esta na ta o mai na na. Nela ia le me fa na ta ta na bi. Fa pela que o na ta ta no foi. Mas se lá o se fruta na ta ia ta ko fo se lá o e uma lá o soco fa ko ni soco ele no so somewhere e aí tá até aí o será o foco tá até o mai e o taia o mai isi le uma parte de suína e le assolia ma tá me e fa taia de tudo e na ana ia o no ia o mai fa no que está so na ana lá e na ana o ia le fa pena está tá lá na que nana ese o nana tu mu ese il a solo il Pentecosto ya me le decía ni tantala nana e mi fa ni sa tenena me o foi também vai o por matu e o foi na fa o ina o la tu o e va la matu so fora o le tamo foi na o ia a que o le o foi metade Ani tama, ani ne fa pele u, vivi fa tama. Ani ta tala mai ngana tu, u ta tu tu mai. Tama na ya ko ku fa, ni ma le fa tala ina. Ole mele tu. Ole ti mena mo na o fa te yo na. E fa na tu le so, ba ali ti men fa na tu e yo. O ye ele o se me fogo le vela tu fa na tu lo ma la va mai fa perfo e o le fa tu a peto o le vela le no valo mo e perfetta le o a to sta fa tau fa ne to si o na fa valo mo e ta mo no ia peto tu e fa ma ta la fa me ia e o ai ku fa ta tu o pu vo to ta na e perfetta le o Tato fasili le o te manao e tato na fofa ti e o pula fa mai aba pati soina le tamata e fi la fa mai il lingi mai le ngama lungo a fine ma tali to ina tina o ai mona ona tala mai le e fai ana to pra fai u tala le ai e eu foi na faula ainda o lado o e mara a watu e fofo da ia to tali eu tama to le fa mina ile ngana ko ia o lingi fo ona matal ona perfect tama talana e tawala au e vara au le tua ile mana le ngana ko ia o tama tana e fai ona faula ainda ta moio na o le fare to fatti nata di una fuisi e la tua felicità to come fa mai
Nana me ta o le whaoleina. Ia. Whaoleina me se tūlanga le māmi a sane. A whapia tau te mawhufuri ma. A whaoleina o le mai ki mua e maroro. O le ato e ngā pansa ia. Whaoleina. I ngā tū tatu mua. A whai whatu muina o le ngā o ia mai wala au le tua. E ua e na whaoleina o. E ua whaoleina. O da kusini le a whawhana whainu me tau wala au le tua. Rana me tau wala au le tua. Nā ruwa le tua le tua. Whamano roa. Ia. E whai au tali pa listana ta e sa. A o le wala au. E le nā wala au le tua. Calling on the name of the Lord. Wala au le tua. Ele vai pegar para o tal de tua, ele vai o de tua, vai lá foi. Isso tá o suyo de tua. A se mano roa vai lá o forma. Forma e olha para fama de tua, a de ele botou ele. Eu nada mais ele já uma tanto. Olha fama do. Aí o que vai lá o forma, e ela foi tudo olhando. Te whatu tua nā a whowai. E rana e wala a lo te tongu ma whatu tua. Whamanuia, whapoto, whatamau a inga i a tua le whowai. Ina ia ana mai ai, le whanoro no e wha umatara. Ia whapena ho i tūrama tau tamau ai. E iu na whaura ina, a uma oe, mai ilo tātou matitiki. Ada tu wala au le tu. Mana ia fo ia, menga a tu ta tu le tele tamata e loa le va feno fa tento. E ia loa ta tu na fa tu le ma se dita. A tele tamata mo fo fa manu ia ia tu e le poto man. E loa tu langa ma fa ia na mo ta ma an. O wa tu ono minga e wala au le tu. E a fia koe malo wala au i le poto marmara mo sista me sosuan mai au. I lo poto na whaku te apere i hope whawhiona se te whao. E iu ina whaoleina ka au wala au i le tua. Au te tō wai wala wala au whawhiona whawhiona. Tani wai le tua e wane. Le mo mon whaani e le tua isi tamata po poto. E so fani mai o fa vale. O na e lo fisiti tanto porto e medo po. Ona fa penale, ona fa ola ina. Save from poverty. Save from sickness. Eu a foi lá e ona fa le ma. A fai o foi ele ando mata mai e tu sa mo. Foi o tamata mo ma o wa whaina lo ola whare. E le lama lo whakera tu. Le tua whamangaro. E le o whea mena o whaia le au sara. O te anu e whamangaro o mutu maro leo. Te whala au ai i tamata leo o te sea o whai pelu leo leo. E mui mai ai lo whao e sei mai. Ai ne ina mula tatu mana a sei ua tatu lafi ai whakuru. Ma fai le tua whamangaro mai le action o mea whaatino le mondi o lo saramo i lo mola whare anga leo mawhai. Pera whakorane me ta o le call on the name of the Lord me ta o le call. O le anana e wala au ia whaasanga mai malangona mai maharo mai. Nena leo na e wala au lista. E tene la me mwina e wala au i le tua, mwina wala au leo tatau. Mwina wala au le tua i lo pesi. Mwina wala au le tua i lo lau. O wala wani me kei loa e mwina e whapena mana i tamata. Ai mana o whaasaka malisi ufo o le stua whine. Tele me mwhaiona e wala au e ia o newa i tau e ua o tomu i tau wala e ses.
taxi ai, telefoni ai, tusi ai. O le ale mene te mana o e alo mai ai, ma whai loa atu e le mene te mana. Ia alisi me ta ua rei tō mo upu e mai o le wala au e le suafo re ni. Nere me ta o le suafo re ni. Nā le name of the Lord, nā le mo le. Ia, no Facebook, tesi e mo le. Ia whai o pia tamu pami ngā rui. I lau search, si e mo le tua i le whenga tua i, nā tusi mai manatu staka, e tō usa si mo le tua i nā i moa, e whai moa le. O le winga nā le wala au le tua, le e whaara moa ta taru isi, se te whaara moa tau mo le tua ki te. Le tua sa pauta, le tua i rai, le tua o le lua ni mo. O le mesa o ma tātou tau wala au whapena, o na tani putione. What is the name of the Lord? O kalurunga ia o le mutalama. Ia, e nā o le mokama. Ala ni mo le. Tatunga o le Usarae. O Yahweh ni mo le. O lu ki maso roma tātou te wala au i le mora. I tasi ane ko le tātou te noa. O whakawamia i te tuko i tātou wai manifata. O ingo mana tau par wheka ko i o tāna na mai mai na tu mana. A o le taula ne tāku te no. O le ngō le tua na liu tino ta ngata. Ma wa ai ai ma tātu whanongo ai ma tātu tonu. O Yesu Kiriso. Yesu Kiriso a te tauna tātu mana amai. Ia o na whaola ina i leo tātu. Si upu nā le tā ua te tonu ea o ngā mūtātu o le whaoraina. Ea o whaoraina. Nā le me tā whaoraina mai lea. Whaoraina mai i au wara ia na tau. Whaoraina mai matiro, whaoraina mai pai, whaoraina mai i isi mo. A o le whaoraina mūtātu o le whaoraina mai lea sa. Ia ia masi so tātu o lea sa. Lalu rumah di luar di utara yang salah le atu tom dan ufuk itu sama firman oleh Tuhan tak bola. Kemudian nama mona siapa Yesus firman kamu tak tahu maisi itu tamat dari mana tamat bola. Iso se fale tom, masuk se le atu tom. Dia nafa ina bola fa ina tak. Menurutnya faola tātou e Yesu mai ang sala o te o sala o te ma nisi ang sala le tātou ai le mapera la tātou whiawhia i whai ang sala o no o tātou me whao te ai tātou te wala au pēr ma wala au pēr i le suafo o le tua e ala ia Yesu ia ina ia whapena o na whao le ina i tātou o le mana o le ngā pa ia e le fa tu sa ina fa ba Yesu aya oe ma u mata tou le ma ko ni ta te fai o me na fai Yesu ma tala Yesu ma me silia and greater things than these we na silia me fai na ta tu fai te fa ba se tra silia Yesu le o le tu ta na ta Yesu e li miki ia mena mwhaiwhai e skulona teitu. A tātou iau nei mai tau o le ano me mwhaiona tātou whatimui. Le a whaile ka e whaatumu ina tātou ina ngātu. Ma Yesu o tusina i one tātou koe tamo te anua e o hina mai le sosa. Sosa ni le nā mwhaiona whai ai mea silia i mea nā whai. Tā mui. Ia tau whamarmana mātu tau. O le mana o le ngā pai. E mawhaiona tasi i tātou. Ne mea nā lena misi o i le tala le whai tau mai le whengi koe. Olo pāke. Tasi le ngana. Ia ai te ko whaatele ngana. Ia mo le mwhaiona ko whaatasi. Ne mwhaiona māna malama le sikis.
Ya, se vai tala mal mo mau le so te pos. Tele o mana. Ai na fai o na malama, ma ngaru e fatasi, ma lofa tasi fa aro tasi, sapote le tasi. Na ano na fai. Ona o le fatu tu na ile angana o tu. Ya, o to mole fa mas aurena. Manatu le nā o le mea so tā o le kāresia. Le ai ma se mea le mwhai una tātou whai. E a whai e tātou te ole atu ma wāra au le soafo le tōna. E mwhai tātou para tātou maros. Wala au oe ia le mea te ino e te pēr nau tō whai. Tofu a tātou ma le mea manatu le mea te una whai. Non tava volendo per mani, non puoi dire che non vuoi bene il baum. Ja, il nuovo è l'uomo fu. Questo è il nuovo le carte. Ja, ma se di voi stiamo trovando. Ora ho trovato gente fuori in nostro corpo. E lei non si siede fuori. Stavo alle famiglie, non le ho parlato. Quindi non voleva, oil, niente, non voleva. Ya was yo na ta to to ati. En frenta to ole le ko falla na ta to te man na o. Ai ali no ta to mo le na no ko. Ya, pe yo ta. Fa na tu le na o so le ni. O le lingi fo le na no ko ia. O le lingi fo le na ta te. Ai o le lingi mo o te aro e a winna mai le na. O le fisoso anu. Ia o whamanatu ia te o tō mea umana o whai. Ma whai o no tō whai a isi me te. Ia, le kāresia. Ia, o se fisoso hamile na. Whāro so tātou iai. Tā manatu i le tau sama, ma le tau sama. Ia o leo maa, le ngāno pa iau tō tōmu tātou wai. Wai ngau tātou whānau. Foi una ola da tu fa na o ta talo ma ta no le tuo fa simu ko yo para se e mo foi muso so ni ata to I me mo via ya ta ko fa e no pa mo so be tu na ta ma ro ma ta sa o ma se e mo ta ke ta le tuo e wala ma ana le il ta ke na ye no mo le ola fa e le mo ya ta to ya fo sa ta tu sa ia, e tu watu I whanau. Ia whapenau na la tu loa, le pi iama, ma le pi I pēr, I le tua marona ngana. Ia teita ina I tātou mo I nātou, I so se mea tau whai. O tā longa, o le poto saralau, o le poto o ina whakatoa, a ho whatasi mo le mana o le ngāma ia. Ia ona tau lea, I le tau mai siri o na whinangaro I le tu. Ia ai whaura ina. Ai tātou, mā tātou whanau, ia ma ne kāresia whaolo. O via tele le tātou kāresia, e mai aso, au ngā nuenga, au whengai e pēr, whanau I o. Ia whapenau, wai me tātou I mana o me ngā. I fo I whaola ina I tātou, o e wala watu, I swafo. I manu I